producer ni tila studio ne na artist ya mina artist yitha eMadvondela eMadvondela vitra yena so niku ile kwendleni ka IP lata ku hita zamanyana nyana ti beat nyana la ka n'wina banyana vo ba ti sim timbirhi sweswi na sim ta 3 so lata ku hambanyisa mavoko tirhi na vapanyasi na vamagigwani se no endle ku ata zamanyana studio xa n'wina hi vona ku u ta tlanga swona na leswani hi recorda beat leyiwani na ta ku hi teka beat leyiwani hi vona ku yini u right mbala leswi ambali ya teka award the best newcomer leti ne na December defend imbelela leti ai ningelile xigazeni ni vuyile hi matimba Madvondela yi nyiki chance zama ku yi nyika chance unga yi ngheni hi nani xitafu unga yi khweli xitafu beat yi nyiki chance unga khoma marito ngopfu pfumela ku hefemula u yingisela ngoma yi famba njhani u landzela mavoko ma mina loko hi wa nghena Madvondela a wu nge record risimu u ri ku cineni u le ku cineni ka Mdina hatani mi sungurisa beat leyiwani a record ni humesi mali yo tala for studio lexi u recorda risimu ko cina u vula ya n'wina hayi ro hetelela leswi i khale ka manajana na misalo ana ku ri kuma ri fana ni rona mara se swa wena a swa ha ri ku khomaneni u ri u nghenini u ri u vuyini a na ha koti ku swi twisisa pena mina la vutisa swona kasi misalo o vuya kumbe o nghena na hi ku o nghena i EP ya yena yo sungula ku za hi lata n'wi xavela best newcomer laya se u vuya kwihi Shumenda vapanza mke umane tolomba